Sofi itu urutan T Assam Assembly yang Deputy Speaker Dr. Mumin Numan Mumin oleh pada orang lebih tahu apa yang Sofi ke ibu MLA mate langli diri kamane kamai itu pakai kita single oleh pada Pak pada Cugno apa Sofi MLA Crossing Rohan lang pada Pak pada Cugno apa MLA Rohan pada Sofi Autonomous Council akyal akai long kitimong kagano kasama pata uwapa pal arjoignon la sofi dili amen pupola tung kedon pang puhon tak arjoignon long kitimong api dolang Joko Singh Unti Omor Singh Tiso Roton Teron Khom Singh Rongpi Raju Tiso Kache Rongpipi Torendro Bromo Madrijo Hikian Bukon Prodip Dipusa Lumsing Timung Lumsing Teron Alang Mata Pohota Kabar Cignon Ia makai doan Tuhan Lapen Lapen Karbi Rico Ramsing Ronghang Acol Abado Salut Kata Mate Flong Konstitusi MLA Akai Pinom Dita Kalau Sata Dari Sitonggun Masih Nom Dita Kalau Sata Pada Poho Papen Kapse Pancudoino